egotun dini ilmu neti la ilaha illallah mi kalimage mana neengi nuwata nukiyawa hudairusura muslimek gotuga ule boduwe fahuri mihe islam din rangale bunegene nufudene hamaikan islam din e rangalu dinaki hen nubune evves mihe kan nufudene tawhid ke kalima nun evves icha Allah qabul nukuravva hemvima e kalima kiya mihaku ena yang e kalimaga ilmune enage gatuga e kalima kiya mihege nukiya mihege hama sunnen heukan ada kura fadanne la ilaha illallah mi kalima meduga muamala koggene salamaten nuwa la ilaha illallah mi kalima kiya mihege gaga hunnan jehe fortama sharta ekiga dewan shart e dewan sharta ki al yaqin jahilukan kalima meduga jahilukan huregen nuwana ilmu hunnan jene ne kalimaga manawar rangala ingenje mi de kalimaya ekuga mi de kalima meduga ve shakkaka nula allah baddalu ko fi komme alak dakhala al janna suwaruge wadej ei suwaruge wantaveri alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah أمها لويت يا أخونا أختم أروسهم جندها أمها بيفرم الله تبارك وتعالى بفضل رحمته قالون منك مكلاس توحيد عقيدة بهمي درس كوريا جندموجة توفيق اللي بفهمي واني قالون منك تيم وانا برنامج كان إن شاء الله كلامك فضل وانت يركمون مي علمي ادي ديني مي مجليها كي دميجم و دائمي مجليها كم غلواشي اسفدي تنوغا اغونتي لويت اخونا ها مكلين ادي حصہ كلين قران سنه ادي سلف الصالحون ما موريتي بسفرتكوغا الله باوالي بمتور هدايته قران سنه ನೂರುಗೆ ವಾಹಕ ಅಲಿ ಲಿಬುಮುಗೆ ಮತ್ವೇರಿಕ ಇಲ್ಮು ಗೆನುಮುಗೆ ಮ್ಯಾಕಮ ಮೊಳ್ಕಮುಗೆ ವಾಹಕ ಮ್ಯಾದಿಂ ಬಿನಾಯ್ ಫವನಿ ಇಲ್ಮುಗೆ ಮಚ್ ಅವಿಮ ತೆದುವೆರಿ ರಂಗಳು ಹಕೀಕಿ ಮುಅ್ಮಿನಕಿ ಏನಗೆ ದೀನ್ ಉಂಗೆನೆ ಮಿಹೆ ದೀನ್ ಉಂಗೆನಿಗೆ ನೂನಿಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುತ್ತಂ ವೆವೇನೆ ಗೊತೆ ನೋನ್ನ علما نلا عمل كرمكي ميها مغفرة دكم بدعتا خرافات كتير بتكم شركا كفر كتير داكم هم ما ألقون من مؤمنون كحيثية الله تبارك وتعالى إما فرتم كربا فوا أمر أي أجنو أدي خاصكو علم كتيرين علوم كتيرين من الله معرفة كدنيجا نكلانج ألقون كرمك علم مؤمنك عقيدة يا إيمانك إنجي إيمان كما إسلام كما إحسان أقول من إسبديا فيلا والغا أقول من مي برنامج ما تبير شعار نوتا ننكمغا ديفا والعروة الوثقى ما تبير كلمة شرح كرم مدني كلمة ما نيكي إيمان كما تقواك توحيدك إنكم ميري أقول من مفشني نوتا ميري كوريا ميجندني اسودية تنوغا واهغدكي موضوع باقي وبا اي لا اله الا الله مما تبيري كلمة لا اله الا الله مما الدين ونمتكا انسانا كينجه كلمة ادي مدينوغا هرمتكا ابدا ابدو اينا اي كلمة دلون كيا هتون قبولكو ايغ متيغا عملي غتون ثابت وانجه كلمة بكلمة الله تبارك وتعالى قبولك ربني hama dulun kiyati kinu nuwata hama dulun kiya komme mihegge kibay kunnu Allah subhanahu wa ta'ala bawalen vi emme ma kalima emme mativeri kalima mizanu ge evure baru ehin icche nuwa kalima muli din muli iman kama islam kan icche gamacche binaage wa kalima la ilaha illa Allah ifada mativeri kalima Allah tabarak wa ta'ala حكمة وانت حكيم وانت إله كما كانوا لا باوي نلفان يقين بس هذي ما الدنيا
එම්මෙහා ඉන්සානුනා ජින්නින් ඊමාන් කමා කුෆරු ගේ අහලු වෙරින් අබදුස් වමුන්දා අරාරුමකි දුනියේගො එම්මෙ බොඩ ඛිලාෆකි මි කලිමාගේ මස්සලාග ඔයි ඛිලාෆ බයිගේ මෙදුගා ලොයිබ්බා හම්දරුදියා ඉත්තිෆාගා එකුවෙරික ඔන්නම එයිවෙස් මි කලිමාගේ සබබුන් එකනි වාකම එහෙම්වීම ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මි කලිමා අල්ලාහ් කබූල් කුරව්වාන් එකලංගේ අලුන් وكي شرطك أكيغا كيا في نما وكي شرطك بكلمة كيا ميها بكلمة كيومغا همنا في نما إكمكو توحيد كلمة فادا إنسانك نكران هنا هميكني دلكورين كيالي إيك شرطك نولا لا إله إلا الله بكلمة شرطك نولا بكلمة كيا إفس ميها كميغ فادا نكران سوكي منافق اميهم كلمكي اكمكو اباميهم نامدق الله وحي كربني كيك ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار منافق واهشي هم كشورم بس ناركاغ ام ادي كيف اباميهم لا اله الا الله كي اكمكو اميهم كلمكي ومغا كلمة قبول كرمغان وته كلمة شروط تكي فريها منكره باي شروط تك اميهن دو كل كلمة مانع مدوغ كلمة سببون اعتقاد کو قبول کو بلاغن نچه اچسا مدوغ ابامهن شك كوري ادي الله كلام رسول مدوغ كلام باوال في تكچا مدوغ اكشيگه نوا بس بونه افد عملكم هدي එහෙමම කලිම දුලුම් කියුමුන් සුවරුගේ වන්නානේ මතිවේරි කලිමයි බයකු මිහුන ෆෑදා නුකුරීම ඒගේ මන්ෆා නුකුරීම අලුගන් මේ මුමිනුන් ජේගේ අයිබරල් ලිබිගන්න මානේකි අල්ලාහ් තබාරක වතාලා කමකානු ලබාවල වි කලිමයි නුන් ඒකි ඒ කලිමයිගේ මච්ච මුලි උඩතකා බින් බිනාව ෆවා කලිම ඒ කලිමයිගේ සබබුන් අල්ලාහ් තබාරක වතාලා ඉරුවරුවම ඔසුමා රේදුවා තක්රාරුවම إنسينا جنينا إباميهم وشاقم يوا ما حولك أولي إمها مخلوقات عالم من الله تبارك وتعالى لووا هنغواني ممتي وري كلمة اتكا أهم بما بكلمة كياغم فادا نكري نوتا إكما دعواكو جن فادا نكري إهم ميهم تبسيبا أولي مثالك يهودينا نصارى أنكي وس مي كلمة إباميهم دينوغا إباميهم دينوغا نوتا إباميهم شريعتوغا كمس غوتاكا كيا أولي باي أدي كمس باوتك عملو تكمس كورا باي همي ما يهودين تريغا ألوورين ورنگينا نصارى تريغا ألغن من نووري ما ألقموغا هركش ميهن تگينا راهبو إكمكو إباميهم نكوس إيغي فادا نكوري سوكي الله تبارك وتعالى قبول كربا شرط فريها منواتي إباميهم قاتم في الشرط قل فواني مكة مشركون إباميهم قتريقا بس الله سبحانه وتعالى وديقم واكن قبول كراميهم عمكم ولني جيني أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم جنستوي مما دينك حق دين كان قبول كري بني يكاليغفانو جي نتباوي جنتي ميهن حماية دي مسك كري إكامكو كلمة يا مدوغا على فريهما كورنجه شروط فريهما إن إهويما أبو طالب جي إهيو كان إني فادا اللعبة منفع نكوري سوبكي ممتي وري كلمة إنسينا جنينge macca wajib kuray fami wa kalima insanunge kiban sharuta ke ede e sharuta furiha makuranje kalima nukiya mihe ehinnamoes e kalima ge hen sharuta ke ena hamako fahuredan hama ifada mihe ei kalima dulun kiya fa ege hen bay sharuta hamanu kura mihe la ilaha illa allah mi kalima ge sharuta ke ve e sharuta ekuga ala balagannanje ekuga alaya gigaga himeninje ehen non nama
kalima kiyafa ege baki sharuta du kolla mihike kalima nukiya kalimage bay sharuta ham kura mihike ves tafatenne Allah ga hadratuga ede mihunge ves faragenwe mane ki mi kalimage sabun suwarugege matveri ni'mal libi narakaga azabun min juwana mihunnaki mi kalimage sharutan ham kura mi ehvima ilmu warin ummatuge ilmu warin la ilaha illa Allah mi kalima kiyum ege faada ya manfa ala ya de duniyega qur'ane sharuta ke bayan ko rabba fawe e sharuta ebe fulun jama ko rabba sharuta ge wah ka dakwa foni kirte qur'anu ge nassu adima nabiyya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge basfulta algon menge mi ummata balala finama mi ummata balala finama duniyege fasbako fa ibban wa tahtarubako fa ibba ay muslim algon men amuko mikiya ule kahala muslimu mane ki shahadatu ge de kalima dulun kiyagen ule mi hinna mois algon menna duniyega mihun ule tam fenunima eba mihun dakka waha kadu unima eba mihun ge halatu fenunima inge huriha emmennaki mi kalima kina mois muslimun nunka misalaka qaburan alkan kuramihum ubadul qubur qaburan alkan kuramihum mi ummatu gay bawle wali werinna salihun nan alkan kuramihum mi ummatu gay bawle adies gasgaha gessa hilaya tafatu bawettakuge jamadat ichihi makhluqun ge gatun barakata manfa hodu masiki kuramihum ikan qabul kuramihum mi ummatu gay bawle Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi mativeri kalime goale vidwa huga arabinge terega huri shirkuge bawettake mi ummatuge mihunge terega e bahuri ege mane ki mi ki waki zamanakan Allah bawale vi shariate hukmennu qiyamat ad-dan den annani huriha insanunna ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam arabin devvi bas fulu e bamiunna goale vi goalu ngai miyeduge insanunna ves goale ve goalu maki qur'ana sunna goala go maki ehmima la ilaha illa Allah mi kalimage sharuta rangala dene hurmaki lazim kam e kalima kiyami hai ko e kalima qabul kurami ko egutan amal kurami ko mi algon men kur ko khulasa ko buna tim bahe ekamaku evore tafsil ko ekam mu'mina ka muslima ka inginji ehnun nama enaga hayata murakkat enaga akhirata birweri kan eboy kommes duwa hegga kommes wagutegga kommes fitunaigga fasadegga jehi enaga iman kan halak wedan ilmu werin ha sharute am gotegga la ilaha illa Allah mi kalima kiya mihaya lazim kurwa egotum ummatuge bay mashhur ilmu werin ha shartu lembatege jama kurwa fawe al-imam ibn qayyim rahimahullah fada befulunge arihun wardu fawe wargina ilmu werin vidalwe ha shartaki ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquk ma'a muhabba wa inqiyad wal qabul laha علم يقين صدق إخلاص لعب الانقياد الاتباع الاستسلام أدي القبول باي بيفلون يا أول شرط إتركره الكفران كافر نوتا كفر ميها غفرات اعلان كرم الله في واعكن كلوي غريها اج وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الاله من الانداد قد ألها اقول من اي موضوع كم اسوركا اسوديتانو غواه كذا كافي العروه الوثقى شرحها تري لبويت لا إله إلا الله mi kalima kiyage kalimage fada alaya akhira dohuga ko swargege mativeri ni'mal libum lazim wa imme furta masharti kamuga abadu es uriha ilmu warin vidalu fawani al ilmu ilm yei jahilu kama idikol ilmu am jahilu kandan ilmu netijiya jahilu kan e mawdu'e kamega mihiga macce very wan ehwima
mitanuga muradaki la ilaha illallah mi kalimage maaniya murada mafhumuge ilmu emiheka hunnan jehe la ilaha illallah kalimage ilmu emiheka hunnan jehene Allah tabaraka wa taala ei hamaykan alkan kurem haqqu ilahuka ekalange menui alkamuge evves bawatek evves faratakan evves ichikan nukurevenekan adi ekalange fiyawa alkamuge evves minware kureve komme farataki batil bekar faratekkan ei algon men la ilaha illallah ge tarjama nuwata mana kura gotaki ekalange menui alkan haqqu evves faraten nuwaka ehmima e ilmu ega haqiqi maanaga alayan hunnan jihene Allah tabarak wa taala kirti Qur'an ge kaman amur kurabba fa kalang wahi kurabba wani fa'lam annahu la ilaha illa Allah kirti ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukhatab wadag mukhatab Allah tabarak wa taala wahi kurabba wani fa'lam kalega fanu den wadagan nawashe ungeni wadagan nawashe fa'lam annahu la ilaha illa Allah hamakashawrunge kalange la ilaha illa Allah kalange fiyawa alkan haqqu evves farate nuwe mi ilmu alayan hunnan jehene hamaykani dulukurin kiyomen nun enege hituga adi amali gotun e ilman ena amal kuran jehene ehvi mama nabiyya sallallahu alaihi wasallam kirti qur'anu ge mi aya itura bayan ko devva la ilaha illa Allah ge mi shart ثابت قربا كذلك فانو يداول في حديث القربا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة لا إله إلا الله مي كلمة دانه رجع الله منوي حق وجن ألقم ووي إلهك نواك إكلانج منوي ألقم ووي إكلانج منوي بولما كيمن كنوي إكلانج منوي لوبي ووي إكلانج منوي alkamugi terehimine evves kame e faratakan ada kureve farataki adi ekamaki ei batilu gellifawa faratakan ei dalalatekkan furedumekkan ekan alaya yaqin ve hure ekan ene qabu engigen hure ena marwejje nama ena suwar ke watich algon mengi terega warak ginan emmves kiya ecche kuriha emmves danna bahe la ilaha illa Allah kiya fi miha suwar ge watich ايكي دوغنون اي تدواهك ما نبي صلى الله عليه وسلم حديث فول قربا حديث فول كلك فانو بس فول وعد الله رسوله وعد لا اله الا الله كيا في ميها الصور ودجك اكمكو اي حقيقي معناك اي شرط تفريه موانجهين ميها لا اله الا الله كيني انا كوداي رسول مم يا باب لا اله الا الله كيا دي فوري ما نيجي لا اله الا الله كيا اكمكو enekan ege mane ege mafhume murade neg ehvima Allah nun faratakan alkan kurmaki masale kamakan ena nudeke Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehim faratakan alkamuge bay bawetta ena khudu kure nuwata hemmihun kuratan fene kamakan inkaren enege hitakunai ekan kama meduga idi kol hedume vesne adi kan ena balaga ehvima algon menge mi ummatuge terega miedu eba ufede ifada jahilun enaki ufam muslime mammeya bappa muslime islami gawme gawle fahri mihe divesse nuwata indonesia mihe nuwata malaysia mihe nuwata arabbe saudi arabia mihe pakistan mihe nuwata gomme wes islam dina nisbawa islam ngule tanigga viha bodo fahri mihe ekamako efada kitam mihunto miyadu da'wa kurani masekke kurani adi gowalani faaluga siyasatuge tere nuwata hemmes madan tawge terega kuriha dinen ekkura tebe flung adu sevinto war mashhur wa ke war gina miedu duniya go ufle ade bay philosopherun bay falsafa verin faturage ngule no ba olwadum algon menge bay mi honna ebuhuri ege asarkof e virus araf egotun dini ilmu neti la ilaha illa Allah mi kalimage mana nengi nuwata nukiyawa kudairusura muslimek gotuga ule boduwe fahuri mihe kommes beru bayge gatuga wazifa ada kuratiwe nuniya beru gawmukun kiyawa vidalu befule
efada aalamegga dirulumuge sababun tawhiduge mi kalimage maanaya duruheliwe ulumuge sababun efada bay mihun miyadu masekke ko da'wa ko hada islam dine islamike islam dine ekamaku islam dine ki rangalu dine ke bunyakas eki miheka fude kamennu islam dine ki rangalu dine ke bunani hamay kan muslimun nennu bay kafarum wes ebbaswe islam dine ki rangalu dine kama islam din rangale bunege nennu fudene hamay kan islam din e rangalu dine ki hen nubune evves miheka nufudene Allah ga andortuga hamay kan qabulu dine ki mi tawhid ge din islam din tawhid ge kalima nun evves ich Allah qabul nukuravva hemvima e kalima kiya mihaku ena yang e kalima ga ilmu ne ena ge gatu ge kalima kiya mihke nukiya mihke hama nuata muslime ke yahudi ke nasara ke buddhist ke hindu ke vestafatenne uriya memves beenum wani ettaka dang ekkame ke kuran ehmima komme millateg hottas komme deeneg hottas rangalukanta kuranya nu bakanda nu kuranya emiheku suwaruge dan jehene kama gabul kura mihun ebawle ehenge kame nuwane Allah ga haduratu ga ikangoti henennu ehmima noboyti akhun algonmen je algonmen ge darin algonmen ge mistakunna mi kalima hamayekani dulukurin kiyalima faada nu qur'an kan angaden ege sharutakin hurime sharutaka ekko kimakan ege faada qur'an egotun emme fortama kamakavves jahilukan mihage kiban dur kuran je mi kalima ya meduga khassako Allah subhanahu wa ta'ala ga amr fula egota adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatuga ewa gotam mihaku la ilaha illallah kiyafinama ena swarga wannane wahaka ewani hadithul qur'an man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al janna mihaku e kalimage matiga marwajjiya maniki ena Allah menui alkan wewe evves farate nuwakan engi huregen kashawaru kama ekiga ena marwajjina eni kiswarga wantaveriki evvesalege hinu korwati ehvi madulun nukiyas rangale ene inge Allah menui hagwegen alkan wewe farate nuwakan ehni ehen sharutake ebahuri ehvi malgon menne jehe komme muslimaka mi uriha sharutake hamakuran eki mihunga ge eki shartu horegen kamakunu dane sunnen alukan sunnen heukan ada kura fadanne la ilaha illallah mi kalime meduga muamala koggene salamaten nuwan mustahabbu kantata sunnen alukan tatawga ekaku fardu namadu ge isfahu na rawatib sunnata kawaran ahmiyatu kan difan anika ki e sunnatan ada kura mi hennu namoes sunna roda hifa mi heka vedan kobe miheku se kura heu kamaku emiheka warbon sawaba daruma ebalibe ekamaku emiha du kolli kamuge sawabun du kolli kanta nuwata bay kanta toga farwa kudawi kanta to mueneka gellume nuwana mustahabbu kanta tawi ehne nuwani me mawdu ek uriha men navis ingejhe adi uriha menes baki sharutan hama kuranje egoto ma nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan kurawwa angawa fawa ehin sharutakin egotun ilmu warin bayan kurabba fawa devana shart la ilaha illallah mi kalima kiya mihi gigaga hunnan jehe fortama sharta ekiga devana shart e devana sharta ki al yaqin al munafi lishak yaqin ei shak kuruma idikol jahilukan kalima meduga jahilukan huregen nuwana ilmu hunnan jene ne kalima ga manawar rangala ingenje amaya ekuga yaqin wanjhe la ilaha illallah ameduk kalima ya meduk kalimage maane ya meduk adi e kalimage ahul weri fara Allah tabarak wa taala alkum ge haqq weri fara Allah tabarak wa taala ekalange bawali immiha takech ala ev shakku kamenneti yaqin kama ekuga balagan nanji mane ki yaqin kan ene mi kalimage yaqin kan onnenje shakku wadijje nama iman kan halakwan munafiqun nabiye ebami hun kalima ki ebami hun kalimage mana wisinge emi hun naki arabi kalimage mana imme safuko imme moladdannami ekamaku yaqin kamenne shakku ehmima mu'minaku shahada kiyagen hore shahadatuge kalimaya meduga
adi Allah baawalevi takiccha meduga ege tereng evves ichka meduga ena shakku koffinama ene yaqeen kan nekkamu gawanama enage iman kan halakuwan enage islam kan halakuwan eneki al urwatul wuthqa ga hifahatta ga huri miha kan nuwane Allah tabarak wa taala wahi kurabban إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون هم كشورهم تدوري حقيقي أصل مؤمن نكي الذين آمنوا بالله ورسوله الله كلام رسول إيمان بجنتي بمين ثم لم يرتابوا إمام مفهوغا كلمة كيو مفهوغا شهادة كيو مفهوغا دين لم يرتابوا إفس هانجا شك نكرامي أدي فوق هن شروطك إن بهر ميايتك إشارة كرمني عملي بيا إغتو وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الله ಗೆ ಕಲಿಮಾ ಮತಿವೆರಿ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಕಲಾಂಗೆ ದೀನ್ ಮತಿವೆರಿ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ Allah ಗೆ ಮೌಗಾ ಕುರ್ಬಾನಿ ದೇಂಚೆ ಜಿಹಾದ್ ಕುರಂಚೆ ಹಿವ್ವರ್ ಕುರಂಚೆ ಮಿಹಾಗೆ ಜಾನ್ ಮಾಲ್ ಕುರ್ಬಾನ್ ಕುರಂಚೆ ಕಲಾಂಗೆ ಅಟ್ಟಕ ಕಲಾಂಗೆ ದೀನ್ ಅಟ್ಟಕ ಕಲಾಂಗೆ ವನಿ ಮುಮಿನುಗೆ ನಫ್ಸುತ ಬಲ್ಲವಾಗನ್ನವಾಫ್ ಎಬಾಮಿಹುಗೆ ನಫ್ಸ ಎಬಾಮಿಹುಗೆ ಮುದಾ ಐ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮಿಲ್ಕೆ ಎಬಾಮಿಹುನ ಕೋಚೆ ಕಲಾಂಗೆ ದೇವಂ ವಾದುವಿ ಸುವರ್ಗೆ ಲಿಬೇನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಕುರ್ಬಾನಿ ದಿನಿ ಹೆಂಬಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ಗೆ ಹದರತುಗ ಶಹಾದ ಕಿಯಾಗೆಂತಿ ಬಿ ತೆದುವರಿ ಮುಮಿನುನ್ ನಕಿ ಎ ಕಲಿಮಾಗೆ ಮಾನ ರಂಗಳ ದನ್ನ ಎ ಕಲಿಮಾಗೆ ಮಾನೆಯ ಮೆದುಗ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಾವೇಲೆ ವಿ ತಕಿಚ್ಚ ಮೆದುಗ ಶಕ್ಕು ನುಕೊ ಯಕೀನ್ ಕುರಾಮಿ ಇನ್ನಮಲ್ ಮುಮಿನೂನ ಅಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ವ ರಸೂಲಿಹಿ ಥುಮ್ಮ ಲಂ ಯರ್ತಾಬು Allah kalang rasula imam kalang baawale vi takiccan imam ve thumma lam yartabu den duha ko shakku nukuran Allah meduge kalange kurave alkama meduge kalange baawale vi takit qur'ana meduge ma nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam meduge kalange fanu geneste ma shariata meduge kalange fanu kande alu vi kandatta ka meduge shakku ko gennuwa shakku ko finama ei yaqeen kama fushwara kama يقين كما خلاف كما أدي الله سبحانه وتعالى مؤمن صفة ربا فيوا ماتيور شرط آمنوا بالله الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا دنجمهم شك قرآن إيه شرطا خلاف أبو هريرة رضي الله عنه جاره رواية جمع إكل يكفانو بدارون تمن بيكلم يعني كأصحاب بيكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إكو قبيمه ದತುರೆಗ್ಗೆ ಮತೀಗ ದತುರ್ ಮತೀಗ ತಿಮಮ್ಮೆ ವಣಿಕೋ ಬೋಫೆಂಗ್ ಹುಸ್ವೆ ಕಾಬೋತಕಿತಿ ದತಿವೆ ದತುರುಗ ಉಫುಲ್ ಎಮ್ಮಿಹ ಎಚ್ಚೀತ ಹುಸ್ವಾನ್ ಕ್ಯಾರಿವಿಚ್ ಹಿಂದುಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿಹ ಅಸಾಬೆ ಕಲುಂ ಆಸ್ ದನ್ನವಾಫ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲಾಯ ತಿಮಮ್ಮೆ ಕಲುಂ ದತುರ ಗೆನ ಕೊತ್ತು ಹುಸ್ವಾನ್ ಕ್ಯಾರಿವಿಚ್ මිස්තකුන් බණුහා හුණු කමුගා ජෙහෙම් වෙච්චේ එහෙම වීම කලේගේ ෆානු කොම්මස් කමෙක් කරම් වාශ දතුරු මති හනෆස් හරාග ෆෙනෙන්නේ කොණගෙන් ෆෙනෙන් නුනගෙන අල්ගොන් මන්දි විහරාජයක රරෂුන් ෆෙන්න ගාහෙන අවහ ෆෙල් ලිබේනි කාබෝතක තිබේනි කොන් හිසාබකොන් කිහිනෙක් කමෙ ඒ කෑරි ගවා උම්මී දෙන්නු එනි බේ ෆුලුන් ගතුගා زماني وسيلة كني ده طرفة الكرم جي نظام اي رغا ورتفات اقول من نجي هفتان مسدوس ابي فلونجي ده طرتك ابا جه هبي ما سا بيكلون كمبودو وداغني بيكلونجي اپلغا هوري كابو تكتي مدوي رسول الله صلى الله عليه وسلم سا بيكلون انگوي هوريها اممنگا اتوغا هوري ಹುರಿ ನಮ ಹುರಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಕುಡ ಕುಡ ಕಾಯ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ ಬಾಕಿ ಹುರಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ ನಮ එකලෙක් ෆානු ගාරි හෙච්චමාකෝ අසාබේ කලුම් උරිහා බේ කලුම් එබේ කලුම් ගතුගා හුරි එච්චෙහි එකලෙක් ෆානු ගාරි හෙච්චමාකෝ එකලෙක් ෆානු රිදා කොළ ෆතුරුවා
එරිදාකොළගේ මතීගා ජමා කුරි චිමුලි ලෂ්කරුගාවා කායචි එකුරි බයි බේෆුළුන් කුඩ කුඩ කදුරු කොಳೆ අනේ බෑ බේෆුළුන් රොෂි කොಳೆ නෝත බ්‍රෙඩ් කොಳೆ අනේ බෑ බේෆුළුන් කොම්මේ සෙහින් කාලා කුඩ කුඩ එච්ච ගෙනස් බෙහෙට්ටි වර කුඩ කායචි අල්ලාහ්ගේ රසූල සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතආලාගේ ඉස්මු ෆුළු විදාළුවේ එකලංගේ හම්දු සනා හක්කු ගතුගේ හම්දු සනා දන්නවා කලංගේ දුආ කුරවි එකබෝතක තීග බර්කල් ලෙවුම එබේ ෆුළුන්ගේ අතුගා හින් එවස් මගෙන්නේ අල්ලාහ්ගේ මගුගේ එබේ ෆුළු නුකුමකින් එවලුව දුආ කුරවමු අබූ හුරයිරා රදියල්ලාහු අන්හු විදාළුවනි තිමම් බේකලුන්ගේ ලෝමතීගා තිමම් බේකලුම් බල්ලවන්ති බව කාබෝතක ඒ හුරි ඒතිකොළු ගිනවි ගිනවාම් ෆෙෂ් අස්හාබ් බේකලුන මෑ නබි අමරු කුරවි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එබේ කලුන්ගේ කොත්තු අලා උලේ සාමානුත එචි අලා ෆුරුම අසාබේ කලුන් කුරිහා බේ ෆුළුම් වෙස් එබේ ෆුළුම් කොත්තු ෆුලන් ගෙන්ගුලේ එචි හිත කාබෝතකිති අලා ෆුරා රක්කාකෝ හෙද්දි එෆහුගා මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීසුල් කුරවා විදාළුවනි අෂ්හදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ව අන්නී රසූලුල්ලාහ් තිමන් කලේගේ ෆානු hekiwe wada gannaw me Allah menuwi hagwegen alqame wewe evs faraten evs echenwa kamuga adi timan rasula yekalange haqqu nabiyya haqqu rasula kamuga hekiwa Allahu akbar ashabe kalum Allah subhanahu wa ta'ala ge ekawanta kamuga ebe fulunge yaqeen kam ebe fulun nawe yaqeen kam warabboduwane ebe fulunge kurimatiga wahi bawaleni ebe fulunge kurimatiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza finna mundan laboyti akhu algon mennange manzaru hamalulu nufenun ramais sahabitu hikitaka ekoga sahha sanadun sahha magun mutawatir ko ashabe kalunge arihun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge appuluge macca Allah tabarak wa taala kaabota kiti turu kurevvikama bofen ituru kurevvikam ei mutawatir ko sabit kame eta sahabi ge arihun sabit wa kame kalege faanuge barakatere appulon Allah tabarak wa taala baraka levvikam kalege faanuge nubuwatuge mu'jizat kamuga kalevvikam algon menge atugawa mu'jiza waki kudai nu algon menge yagin kan kudawa kashe algon menge yaqeen kan Allah meduge kalange kawant kama meduge kalange deena meduge kudavejjenama ei algon menge jahilu kan adis algon menge ilmunek ehnun nama algon menge atuga Allah tabarak wa taala devafwa mu'jizataki ewure ma bodu mu'jizat ei kirti Qur'an ki ma nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man Allah bawale binwata devvi ورقنا معجزات توقترين إم خاصة إم بور معجزة المعجزة الخالد دمي جوا معجزات كليج فانا باوله وندوهم فشيج ميداهم ين أدي قيامة الدان دمي جوانا معجزات دوهكم باطل نكرمين معجزات لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كيرتي القرآن الله کے کلام فل کلام کے بس فل کلام کے وحی اي ايگ كريمتين وس ايگ فاتم فرغهم وس evs echka nadewen batila ngas muqabala nukurewen bali nukurewen batila nukureve waruge haqqu kalam ei al hakim hikma wanta hamduli bigemwa gada kirti wanta ekkawanto ilahu ga hadartu bawale fawaiche eki sha'irege majnunege kahinege bahennu eki Muhammad sallallahu alaihi wasallam evs insi jinnige gatun ngeni wadagen nevi echennu ehini efada ta'lim devene insi jinniye mibim machaku nuhe ay Jibril alayhi salam meduriko Allah tabarak wa taala ekale gfan bawale vi ekalami kalam ehbima man nabiyya sallallahu alaihi wasallam man Allah ge ekawontakam ge hekita feni wadagen nawa kumme tanige kadange ekawonta kurabba agun menge bis lazim wajib kamengi Allah subhanahu wa ta'ala
gada kiriswantakan kalange kuladuwantakan algonmenge washaginge boy algonmenge bomatiga fennange boy algonmenge kurimatin fene algonmenge furagahun algonmenge faadashun fennan eboy kalange ikkawantakamge heki waraggina adi kalange baawalevi demige wa mujiza kirte qur'an komme mu'mine gatuga eboy kiveto algonmenne shakku wami yaqin wanche yaqin kama nula iman kama nuwe shakku wajjenama iman kan halaku weda kama ay munafiqunna libunu kessaki ebami hunna jehifawa imme bodu balimadu kamaki ehme ma nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam mi hadisa fahuga allah subhanahu wa ta'ala ge kawant kama hekidevva ekalange kawant kama hekidevva ekalege faanunge rasul kamuge heki devvu mafahuga hadithul qurawani لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة لا يلقى الله بهما عبد الله سبحانه وتعالى قال تكن كوري إفس ميهاكو مي كلمة مي دي كلمة يا إكوغا mi de kalima kiya mi de kalima engi hure mi de kalima ya me ekuga allah baddalu kofinama evve shakku kuruma kanula ghayru shakkin fihi mi de kalima ya ekuga mi de kalima ya meduga evve shakka kanula allah baddalu kofi komme alak dakhala al janna suwaruge wadej ei suwaruge wantaveri allahu akbar loboyta فرتم شرط اي بكلمات مانا ادي بكلمات مانا الله يكون تكرم اكن حقيقي معناها عليا انغو ديوانا شرطكي يقين وم شك كانوا لا الله كلام رسوله كلام بابا له بتكتي على قبول كرنجي يقين وانجي يا مدوغا شك وجن وانا شك وجنما اي ايمان كما خلاف كما ما نبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه سائق بمتي وري شرط وربنا بمتي وري شرط بيان كربا فبي أما أبو هريرة رضي الله عنه روا كربا فني كذلك فانو يداروني إدوه كتمن بيكلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جليجي كين جلوني رسول الله صلى الله عليه وسلم إكوجا يبيفلون أبدا أولوان එකලේග ෆානු කොටරි කොළ වදි වඩාගන්නවා ෆිනම ඉන්තිසාරුග මිස්කිතුග මඩු කරව එකලේග ෆානු මිස්කිතන් නුකුම වඩාගන්නවා ෆිනම එකලේග ෆානුගේ බස් ෆොලු අඩු එම්මට්ටක එබේ ෆොලුන් ඉන්තිසාරුග ඉස්තෂජ සවාලව්වාගේ කනුලා අඩු එහුම අදබෝරි කමාකුග තිබ්බවා එකලේග ෆානු බේර නුකුම වඩාගන්නවා ෆිනම එබේ කනු එකලේග ෆානුගේ ෆහප්පුලුග එකලේග ෆානුගේ අරියුග අබදු තිබ්බවා එද්දෝ එකලේග ෆානු වදේ වඩාගෙන විතනේ වීතනෙන් එබේ ෆලුන්නන් නෙංගුනි කෙලෙග ෆානු කොටටි කොළුගා අම්බියා මිකමලුන්ගේ ගාතුගා නෙක්කන් එංගි වඩාගෙන මිස්කිතෙක්කානේ කොන්තාගේ කෙලෙග ෆානු වඩාගෙන එබේ ෆලුන් කම්බඩුවේ වඩාගෙන එනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ලෝබි එකලේ එබේ ෆලුන්ගේ හිප්තකුගා වනි ඒගේ එම්ම ෆොරිහම මානක් tasawwur kollawa algon menge hituga abadu onna algon men handan nunete waruge lobi veri algon menge emi haku vitane nengi janam giyan annaru gega netichiya timage mihige gega netichiya adawegen gosule gega netichiya den algon menna wanago timage lobi wa kuda darifu ge terege ulenje hekunche abadu mihige beleni veri kamuge dashuga hunnanje hekuncha mamma gatakune bappa gatakune devve simaya ekujja emiheka ekuga vedane kama hiwa mihunge gatuga netijja kinwan duwe ganeven telefoni ganeven ashabe kaluna ehmi abu hurairah radhiyallahu anhu vidalwani timam be kaluna rasulullah sallallahu alaihi wasallam gilluni fafazi'na min ekama hedi timam men kambodu birukati kamvegotige ashabe kalun eki dimadimala madina ge ki farata muri abe fulun dubagati ekale faanu hodu mattaka ekale faanu vitane nengi abu hurairah radhiyallahu anhu vidalwani timannaya damun gos ansoriya bekalege
ansoriya bekaleke kaduru ruddandaka kagu nuwata baghichayaka timanna ya etam belumattaka etanuge farumatin ara etara fummale afiwe fummale ruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam e kaduru ruddanduge terega ishinde wadagen innege kalege faanu kinikanya ikanimaka kulliyakan kalege faanu abu hurairah radhiyallahu anhu feni wadagen hadis ul qurabi kom wadame he abu hurairah kom wadame he ki kurani he kalege faanu idalu mihin kambiye kalege faanu gelligen timam men kamboduwegen kalege faanu hodu mattake miti kalege faanu hadis ul qurabi timan kalege faanu ummidu qurabi me timanna migota gelli jiya emme fortama timanna baddaluwana mihake abu hurairah kamuga Allahu akbar abu hurairah radhiyallahu anhu wakin khassa ko kalege faana mulazimat qurba kalege faana dura evves halige jihi wadanu gannawa befur yafahuga ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadisul qur'ani abu hurairah timan kalege faanunge fawan jodukol kalege faanunge fawan jodukol nangawa e fawan jodukol abu hurairah radhiyallahu anhu devu mafahuga hadisul qur'ani abu hurairah mi fawan jodukol hifagen dash gos mi bagichage beerun nuwata mi kaduru ruddanduge beerun kalege faana baddaluwa komme mihige gatuga bunashe Allah ga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fonu wagenne timanna mi ai ekamuge hekkege gotum ekalege faanu fawan jodukol ekalege faanu gatuga e fawan jodukol ki asabe kaluna fenunima ebe folona engi wada gannawa ebe folon recognize kurawwan ehmi ma fawan jodukol hekkig kamuga devwafa ki ha bodu kame wimata kalege faanu hekkig kamuga sabitu hekkige gotuga fawan jodukol devwafa abu hurairah hadisul qur'ani kalege faanu fawan jodukol hifage wada gannawa sheda shegos mi ha'it ge beerum baddaluwa emmena khabar deshe idhhab bina'layhi hatayn mi fawan jodukol hifage dashe faman laqita min wara'i hadha alha'it bagichage beerum baddaluwa komme mihaka khabar deshe man yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mustayqinan biha qalbuhu mikalima kiya mikalimage matiga enage hi mustayqinan yaqin kama kashawar kamuga wa nama fabashshiruhu bil jannah emiha kaswargege ufawer khabar desh Allahu akbar kalege faanu fawan jodu kol devwafa abu hurairah radhiyallahu anhu beera fonu bevi ni khabar demege ko khabar yaqin kama ekuga hituge kashawar kama ekuga mi kalima kiyage wa miha ene ki swargwanta veri ekkan ene Allah subhanahu wa ta'ala swargege ni umat tayyar qurba fa wa kamuge khabar de shakka ka nuda yaqin kama ekuga shahade kyun ei ni kalima Allah ga hadratuga qabulwe alaya akhiratuga ge manfa quraniwi kurmattaka lazim sharte mi sharta nula بشرط نولا نوتا اسفدي شرط نولا افس بيه كباك لا اله الا الله فعدان القران اني كوچ كمننج نيغوني ما كلمه حق وين هذا القران الله في واهم فراتك علكم وين كفان نوتا الله في واهم فراتك كوربه علكم اي حق كمك كمغا مساله نون كمغا قبول كفان اي يميه دوس دي اما يغوتا الله سبحانه وتعالى كلام باوله تكچامه دوغا ميهكو يقين كمننج ان شك قرآن آمدوك ما نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم آمدوك كليغ فانوغ بسفلتك آمدوك كليغ فانوغ جنستوي شريعة آمدوك شك أقول منك تريغ كيها گينا تومي باب إسلامي قوم توغ مسلمون تريغ كيها گينا تومي باب أقول منك تريغ بوله نماد فرض فس نماد آمدوك شك قرامي كي قرآن قرآن كامتو كباتو كوغين لبه فادا كي باي ميهو ناسي ببوني ti nukura mi ha sulani waran ufalu ga hemi mati koggem ki koche heliben la ilaha illallah bai mi honan hiwani mi
ಫಸಿರುಗೆ ಕೊತ್ತು ಹೋದಮ್ಮಿಗೆ ಕುರ ಅಳ್ಕಮಿಂಗೆ ನೋ ಮಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಕ್ಕವಂತ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಅಳ ಕಲಾಂಗೆ ಅಳವತಿಕಂ ಅದಾ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಅದಾ ಕುರಂಜೆ ಕಮೆ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಕಿ ಎಹವಿ ಮೈನೆ ಲಾಜಿಮು ವಿ ಕಮೆ e kalaange alkan kuru ani bekwas shakku kure kirti rasula meduga kine he ingeni kale faanu hadis ful kurevie kale faanu wadaagenne wie kale faanu kurevie nu kurevie mi harwanaka neenge kiwe neengeni jahilu wi manengeni inenge mi haga masale ekamako ilmu ngenigen huri mi ha ekam masale kanuwa ene inge dunia allah ufeddevika dunia ufeddewumge taarikh we bay kirti qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala kalange dunia ufeddevika netumge tere mi alam kalange heddevika neenge nyakiyawa kirti qur'an ga adi muli dunia ge taarikh fennange bay allah subhanahu wa ta'ala mi insana netumge tere wujuda levvevika insanu dunia ge nule taarikh ngeba oy Adam alayhi salam fishige insani naslu ginawamu boduwamu ituruwamu annatan algun benge lomatiga ebe fene insanunge tajriba ekama hekide ekama inkar ko shakku kura mi heki ei jahil enengeni enage jahiluka Allah tabarak wa taala rasulun fonu vikam foi bawale vikam niedu duniyege kommek dimalaka mi heku diana mois engenge bol kirti qur'an ge kanyennu qur'anu ge kuriga allah baawale fettuge muli foi ekuga salamatu nenna moes tawrata injil bayku badalu kuri adi ege aslu gelluni ehbima ege terang insanu ge khiyala waswaha emihunga mille edunta waddaf wi noes tawrata injil ege tarikh we boy musa alayhi salam isa alayhi salam debe kalum allah fonu rasulun ka ege kuriga ibrahim alayhi salam ege kuriga hud alayhi salam shuaib alayhi salam salih alayhi salam nuh alayhi salam bebe kalum wadaagenne kan inginge be zamani modern science ebo algon menna hekidakka nuh alayhi salam ge tufan ge wa ege fahuga allah subhanahu wa taala levi ummataka rasul be kalum fonu viwaha qur'anu ga aswa tan adi e rasul be kalun nang ureduma rasul be kalun nang iman numuge sababun allah tabarak wa taala bayin ummetta halak kurwa fana kurevi ebami hun dirulunu gotige dora ebami hun dirulunu qawmtaka ratta bahattawa fahun annami hun nang ibrata kattaka madain salih alayhi salam ge qawm ibrahim alayhi salam awre ma kurig tan has ahare kurige qawmen ummate warugate bay ebami hun gatuga science and technology huri ehbi mai ebami hun goti gedor wala ulani algon men hen cementing nuwata dagandu nuwata lakudiye kunnu farubada chi hunna gotam hutta emi hunge architecture emi hunge engineer design kolla kurhala fa kafala e farubada ge etere emi hunge ge hadani tambejje hagene nu gaaba hattagene nu bolt alwa natu alwagene nu mifada technology ga kuriya rafa ummetta allah tabarak wa taala warak kuriga lawafe e qawm kubato salih alayhi salam ge madain eoti saudi arabia ge tabuka vi faratuga e qawm weboy e bami hunge goti ge dor eboy effarbaden arafa badalima erashuge rayitun erashuge ravvehin dirule fahada furi goti gedor tamidenne farbada ilaqa nota farbada sarhadde ehmi mabami hunge huriha ailataka qabilataka darifas kolta komme baykos farbade gami hunge goti gedor hadage nguleni itata lolu kolu gelle hisabu duragos ewaruge bodu qawme adivese we baki e qawmuge mihum allah subhanahu wa ta'ala halaku kuremewi ekalange rasula ya guradi ekalange dina gonja halumuge sababu salih alayhi salam kafir ekalege fana allah devi mu'jiza qabulunuko ekalege fana dikke mu'jiza kamgawa jamal farbada ngemihuna ki farbada ya kulebay
ಫರ್ಬದೆಕಿ ಎಮಿಹುಂಗ ಅತುಗ ಫುಗ್ಗಡೆ ಕಾಲೆಚ್ಚ ಬೇನು ಗೊತ್ತಕ ಡಿಸೈನ್ ಕೊ ಬೇನು ಗೊತ್ತಕ ಅಂಗೈತಿ ಕೋಶಾ ಮಶಾಹದಾಬ ಎಹೆಂವಿ ಮೈ ಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹ ರಸೂಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕುರಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ತಿಕ್ಕುರಾ ದವ್ವ ಮಾನೆಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೆನುಯಿ ಅಳುಕಮೆವೆ ಕಲಾಂಗೆ ಮೆನುಯಿ ಬೋಲಬ ಕಿಯಮಂಗನವೆ ಕಲಾಂಗೆ ಮೆನುಯಿ ಲೋಬಿವೆ ಫರಾತೆ ನುವಾನಮ එකමුගේ ಹೆಕ್ಕೆದ್ದ ಕಾಶೆ ಮಿ ಫರ್ಬದಾಗೆ ಮಿಹಿರ ಹಿಲಾಂ ಬಂಡು ಬಡು ಅಂಹಿನ್ ಜಮಲೆ ಉಫದ್ದವಾ ಬಲಾಶ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ Allah subhanahu wa ta'ala ke viska men mudagulen Salih alayhi salam dua kurebe kimannaga barugo ekkamen nune haddawa bodu kure ilahe mimihu qawmuge bodum mussandi mihun ginai emihunge terega verin ginai emihunge terega ekamu komme veriyaki komme mussandi mihaki kiburuwari boda nulafa mihennu ekamako ammuko qawmu tawga ummet tawga efada mihun dina inkar korani ei diinuge sababun eba mihun libifawa maqama eba mihun beenun gotakan alunge macca hinga baru kenigen dane dive allah ga alutakun aluwetikko gengulun ei politicianunge visnume ei wara mudaveri musandi mihunge ves visnume ei miyadu ves algon menge lo matiga kantam wamundagoy salih alayhi salam dua korvima ifar badan allah tabarak wa taala badu bodu jamale neruvi edige nukuti nukume bamiunge kurimatiga vihei evarum ves qabul nukuri mihun nukuri qabul adi jamalu gatulu kuri allah subhanahu wa ta'ala ge kofa as-salaku indi enun ehin ummetta ebahuri ebami holonu tantange boy evima shakku anama gos balambi nenge nama ungenemvi jahilukan durkuramvi ei emihegge huri abe algon men mu'minun muslimun zamani goy nuwata kabafange atun asoy dine vima egota shahadatu de kalima dulkurin kiyalagen ege manennenge ege mafhumen nudane ya khilafu weira kunenge ehin kamaku nudan nuwata ege mana inge ekamaku hituga yaqin kamenne shakku ebahuri ei wes ilmu ne tunima shakku annan ilmu ei shakku durkodde ech yaqin kan nihaygen stage imalobaiti emha akhu allah subhanahu wa ta'ala kutambe kalangiya gave kalangi suwaruge limmattaka mi kalima allah lavafani mi kalima kiyumuga sharutake furihama koranche ege terem furtama sharuta devana shartu enimuni mi de shartu furihama kofi alaku ena adibaki sharuta hama koranche mi sharuta hama kofi mi hako allah subhanahu wa ta'ala ge zunafla ena ki suwaruge vantaveri inshallah allah tabarak wa ta'ala ge توفيقا إذن كلام أقول من إمنا بمتوري كلمة لا إله إلا الله من كلمة علم دبو أدي من كلمة علم إكوجا من كلمة مدوجا من كلمة إكوجا الله بعوالي في علم مدوجا يقين كما كشور كان أقول من جهة تكذبو أدي إيمان كم تيجا ثابت كربا إيمان كم تيجا مرجع نواشي باقي شروط إن شاء الله دل بفرصة تجا كوريا جنداني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته